Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga urikmallahu subhanahu wa ta'ala. Ayap man nakabagan tanu sa bendingan sa gengkay di tanu di pamangbala na makampata video ipon sa gengkay ipus tanu na gusto po makatundugon na aya bendingan tanu ron nagyang kutuwa at tauhid. Maana so kaparatya o kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa inshallah na tagun tanu sa ginawa gyud mo to di tanu di ka pa makiniga ka antanu pagka-review uri na pagkanag supiti barangan na mga usayan sa gyang kanan na sinan na ilmu nagu ano pagpakabagaragyang kutuwa para tiya tanu nagu antano pag nalagyan ko tuwa titu mga mallahu subhanahu wa ta'ala. Sa kates kaniyan mga mallah ay pag ganyan mapamendingan tano ang maudu sa gyang kaya kitab mga mallah subhanahu wa ta'ala nagyang ko tuwa kitab at tauhid pangitabano kapakay sa isa-asi ko Allahu subhanahu wa ta'ala maana aso kaparati ako ay isa-isa wallahu ta'ala adit tanos kaniyan may pina ko to mga mallah sa gyang kaya mga bendingan tano na metian tanwag yang koto mga dalil ami aloy uli na mga hadith uli na mga katiro mga ulama uli na mga katiro mga sahaba ridwanullahi alaihim may pantag sa gyang kay di tanu di discuss aging kay kung maka tunugo mga video ipon sa gyang kay video ipusta na mga orif Allahu subhanahu wa ta'ala sa kata sa paganya bendingan tanon aging koto kitab at tauhid so pangitabano kaparatya ako kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala at tigyan na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da asbab kiadna wallah kiadna kwati wallahu ta'ala si kung mga jin uli na daa iniadna kanati wallah si kung mga jin na mga manusia inunta sa kasim baayran raknati wallahu ta'ala ay agap man sa mga padamang ulama mga orif Allah na da ko na iniyad pantaga iniyad wallahu ta'ala si kung mga jin agu mga manusia inunta sa gyang kutuwa kaparate erang ko kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala sa simba niran sa diyan mi ko na kutus wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay makakalala sibun sa gyang kana aya na ayab sa hikma nagu hikma akiad na wallahu ta'ala uli na hadap akiad na wallahu ta'ala si kung mga jin agu mga manusia nagyang kutuwa kasimba si ko Allah subhanahu wa ta'ala kaparati sa gyang kutuwa kay isa-isa niyan adi tanus kanyan mi pinakuto di kanyan mi pinakuto mga manusia agu mga jin mga urip Allahu subhanahu wa ta'ala. Niyalip na Allah subhanahu wa ta'ala tigina wala qad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibut taghut. Sabi na ratig wallah asumyugo kami kulang na umma sa sugu. Sanda sabab mga orip Allah anyu masimbas wallah aniran masimbas wallah subhanahu wa ta'ala wajtanibut taghut nagu anyu kapananggilay nagu nira kapananggilay so mga tagut ay after na tagut nagiyanan so mga shay ipin ako to sa iko Allahu subhanahu wa ta'ala uli na simba na sala ko sa iko Allah subhanahu wa ta'ala ay padagap maneron ay ako after na tagut nagiyanan so mga shay piya ka sobra ko limitasyon yan limitasyon yan mga orip na Allahu subhanahu wa ta'ala amya kadala sibun sa gyang kana nakatir wallah na so Allah subhanahu wa ta'ala na langwa na umma na sumiyuguun so Allah ta'ala sa sugu mga orip na Allah sa aya hikmah kaya sugu Allah ta'ala sa gyang kana na mga umma sa sugu uli na kaya pakataling umakiran wallahu ta'ala sa gyang kuta mga sugu nagyang kuto kipengdun niran uli na kipendulun niran sagyang kutuwa kasimba si iku Allah ta'ala alis kanian mi penakoto nagu kapananggilan nagyang kutuwa mga shay ay penakoto si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mga orif Allah sebut nun
na subsu agama ulang wana nabi uli na sugu na isa-isa mangurip Allah nagu isa-isa adiran di ipanulun nagyutuso at tauhid maana kaparati ako kay isa-isa wallahu ta'ala kasimbaon sa diskan yan ipin ako to mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na pwede mo nasibut ng mangurip Allah na di kaad nagyan ko to kaparati o kay isa-isa wa Allah subhanahu wa ta'ala na uyan ko to kasimbaon sa paparaten tanwa isa-isa kanyan taman sa di tanong ka pa ng gilaan nagyan ko to mga shay ipin ako to si Allah maanagyan ko to mga tawud ang urip Allah subhanahu wa ta'ala niyalip na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigina wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Mana niyan? Tigo Allah Ta'ala ini sugu. Ini sugu ini betada aturan qadnan ka mana wallah. Agian ko to kini sugu niyan sa alla ta'budu ada asin baniu inun tas wallah inun tas kanian. Mana dad na simba na inun tas kanian ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala. Da pengarwanan da perhatian di mamagay sa rizki ay nuntas Allah subhanahu wa ta'ala da perhatian suwatan ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala ay nuntas Allah subhanahu wa ta'ala da simbahan ay nuntas Allah subhanahu wa ta'ala da pemangnian sa tabang ay nuntas Allah subhanahu wa ta'ala ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala lang wana piti barangan na simba nasibu ipangarwan siku Allah subhanahu wa ta'ala wabil walidaini ihsana nagugeng ko to pada bensa sugun Allah nagyan ko to akan bilang ataw ko balalox mahurip Allah subhanahu wa ta'ala ay sebunsan na ayamya kalalla sugun Allah subhanahu wa ta'ala nagyan ko to kasimbaon sa diskanyan mipena ko to mahurip Allah mahurip Allah subhanahu wa ta'ala nagusibut naman na dad na penggelebek na ibadah nagu pengarwanan sa simba asy inun tabusu Allah subhanahu wa ta'ala langwana di pangarwanan ha simba salako si Allah na gelebek to batil maana ribat mahurip Allah subhanahu wa ta'ala miyalipan wallahu subhanahu wa ta'ala atigina wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Simba nius wallah nagu banius kanyan panakutun sa apian tun anun asy mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana simba Allah subhanahu wa ta'ala sa hadis kanyan ipena ko to. Ay kinite ay sabab kini tundunian sa gyang ko to di tanus kanyan ipena ko to. Nakagiye di din keed nagyang ko to kasimba si Allah ta'ala kapaparat yaon kanyang bukay ipakakapakay kay isa-isa wallah taman sa di ka pananggilaan agyang ko to kipin ako ton sa iko Allah subhanahu wa ta'ala yalipan wallah subhanahu wa ta'ala apitero yan na qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a qul pero kay Muhammad ikaw mga umat ka, usi ko mga tao. Ta'alaw, so ano siya tiyin? Atlu ma harrama rabbukum alaykum. Batian na karkano, panutul na karkano, so piya ka haram ukad na niyo, sir kano. Na. Alla tushriku bihi shay'a. Na iya paganayron mangurip Allah, amiya ka lalla, piya ka haram wallahu ta'ala, nagyang kutuwa, pipupuin ako to ng mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Korean yan, ini sumbatan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pada piya makaharam yan. Na ayam pagampaganay, inaloy niya no, nagyan ko to kipin ako to sa Allah ta'ala. Kagiyaginan, ayam manaw to na aginan ni pinakamala. Ada alawan niya na piya kaharam Allah ta'ala. Nagyan ko to kipin ako to sa Allah subhanahu wa ta'ala. Niyatiro pa no Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kapitero yan na man arada أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى أي mana yan? Tigo Ibn Mas'ud. Saad na tigiya sa tawa kabayaian.
May lain yan nagyang ko to wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapapadal masa barato kana tiamarkan yan binay nistampan yan ha ana falyaqra nabati ani nagyang ko to katir wallahu subhanahu wa ta'ala yung to qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a taman sa ko to katir wallahu subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima. Mana tu? Yung uto ayan, nagyo ito so, katiru wallahu ta'ala, at tigina, tiruang kahi Muhammad, ha? So, kung mga umat ka, ta'alaw, so ano saya, at lumaharrama rabbukum alaykum. Kabatian na karkano, panutulong na karkano, so piya ka haram, ukad na niyo, sir kano. Na piya nga rin Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang uto piya maka haram yan, sa gyangan na aya. Na yapagampagan niya malin yan, nagyang uto alla tushriku bihi shay'a. Yang kutuwa din niyo kipena kutong kukad na niyo sa api anton ano na shay. Orian yan. Napiya katunutun guru Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kutuwa mga padaharam. Yang kutuwa mga padaharam. Apiya ka haram Allah subhanahu wa ta'ala. Orian yan. Nakikumalin yan. Natigo Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Dalawang yang Muhammad ha? Anna hada sirati mustaqima. Gilalanakan. Madtitu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yang katitiyan pun Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pitirian kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam miyaka isa na sumusagda ko atigiyan si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa himar mana ako kuda siya sa himar mangurip Allah makasagad dun so Mu'ad makasagad ko si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na faqala li na pitiro ra kan atigiyan no Nabi tigo Mu'ad ha pitirian ra kan ya Mu'ad ha هاتي معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله معاذ katawan ka anto na ikabnar wallahu ta'ala sa iku mga uripan nagukabnar o mga uripan sa iku Allah tigo Mu'ad pitirwang na tigo Mu'ad Allah wa rasuluhu a'lam pitirwang na tigo Mu'ad aswat tigyan sa Allah nagususubian nabisa na matao ha mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Napitero Nabi sallallahu alaihi wasallam qal haqqullah 'ala al-ibad ayatigina kabnar wallah si kum manguripan na ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Diyan ko to kasimbairan si iku Allah sa diran ipena ko to sa api antuno na shay. Ha ay kabnar wallahu ta'ala si kum manguripan nagyan ko to dirang diyan ko to kasimbairan si iku Allah sa sekalian bui simban niran. Ha? Sekalian bui simban. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana subus wallah. Wala yushriku bihi syai'a. Nagudiran ipena kutus wallahu ta'ala. Mana aging kutus kaparatia. Nagukasimba si ko Allah ta'ala. Kaparatia ko kay isa isa wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagukasimba sa sekalian. Sa sekalian ipena kutus mangurip Allah. Gina siya mo. Petir unat tawhid. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul ibadi ala Allah. Na yatigina kabnar o uripan si ko Allah. Ha? Na alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Yatigina kabnar o uripan si ko uripan mga kabnar o uripan si ko Allah. Nagyang ko tuwa di kasiksa wallahu ta'ala si ikutawa di niyan ipinakutos wallahu subhanahu wa ta'ala. Sebutsan nasa tawa din yan ipinakutos Allah. Paparati yan na naging kuto tauhid. Nagudin yan ipinakutos Allah ta'ala. Upsimba niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na apya din ni kaito yan ni simba. Na asara mamapadalom ko puso yan naging kuto tauhid. Mababalis ka niya na mu'min, muslim, mawrip Allah. Mapaparati yan sa naging kuto kay isa sa Allah ta'ala. Din yan ipinakuto. Din yan ipinakutos Allah ta'ala sa may tubuwa shay. Na di siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ha? Apian to nonon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Barato ko na bapi kay ito aging uto amalian na asara adis din yan mipena ko to sa Allah ta'ala na di siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ha? Pitero Mu'ad. Ha? Qultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Afala ubashiran nas. Afala ubashiran nas. Ano ka natiyan na lima penutuda si tiyan si kumataw? Ha? Ano natiyan na? Bako na natiyan penutuda si kumataw? Ha? Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La. Ha?
Artinya la tubashshirhum fayattakilu. Ha? Hingga kira natigian penutulah Mu'ad. Ha? Ay no to kapag nasiran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kagandid ni ka panutulang akiran sa giyang na kabnar wallahu ta'ala si kumangurip na kabnar urip na si Allah subhanahu wa ta'ala. Nabasiran din sina mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa di silang penamar sa simba mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Nah, ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan pada bandingan sa giyang kana kitab At-Tauhid maana so pangitaban naka parati ako kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan ang mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbatan na mga padawras sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.